Then ông pasok ai ru di kan siang sia. Amala so mo tao tu tut men boksem. Em ngomong ni hết kiểu hậu complain na hi omo. Shit gì nó chắc có một mày. Mình lâu sẽ theo không ai ai rút ngay lệ akai hơi suy turin Mizoram Sarkar chuan KCB lệ Mizoram Lok Ayukta dinasin. Ni nga mo sa kan shem to niya. Cái bộ cần tu hệ tham gia làm gì mà phải tu hiểu gì cái gì đó. Sarkar na to kat ni ber tanga lian ber ken mai ba ka NGO, local council, village council, or shante an ha thok te chung changa ai rút nei tham hoi an sui te ve ka sin. Anh kinh nghiệm campaign cho kan siam ma khoi ngai na the. Plain paper complaint hin sia kanga ti chuan Vigilance Department Mizoram Lok Ayukta le Anti-Corruption Bureau Office a hen hen thei. Ma se thelu tu hi mi so la sia. Thelu bi kan ne ma ti ro na. The Whistleblowers Protection Act sang hi suan pakhatina soidana chuan complaint helu tu ming le ni nei thuk ta tani don. An complaint helu wanga harsat na han tok don ni chuan ven him na that tak te kan ni don chuan chon lungai rei ngai su. Ei rup na le template na kumbo tu ren mit ni mo ko na kan ya rin om na nun phunga